alam thep thak stame lakado kabe Karbenglong interest phanalam bangke itu Congress in pensame aprang men tame je claim dun bom lo lape nali tum ajak tok so long stame nili tum kening je nang alam an stame jitu ke kroi kre iningkang samse alam stame chepaklang bom lo lape jitu ladak aisu border aisu alam stame give and take pu bangke ju het tame tok so long tame ni arjulo je nangli tum pandal people si khanduli long kimbom lo bahini Meghalaya pen Assam chief minister ki tongi nangli to program do pusha dak pen nang jonai lo hala sokar ju hutame alang tum thang nang thak thek tasi non dhu bangke alang hada phachi tonga he de srame je megha jitu Shillong lo Karbi Bhawan opening amen pen same alang tum behind the curtain abang ke pitong ka chingwai ne rat than bachini ne lapen give and take policy long yang si Karbenglong autonomous council tum chedon dunde pulote hala sohut kopi posi Assam government tum hoi pen hada piposi hala dak che gondugur sai long tame hala kekhamkhe ji phan bor ye lo lapen CM Tuliram Ronghang lapen non Karbenglong KAAC tum ethe bakta nali tumang no la so lam bathak piposi press meet bi bidala bi manang li tum puitha ave laso pachi la bag che don dun tek 1951 demarcated boundary laso dam do laso teng se do thip nei la pensi bang thulai allotment of land measuring 18,000 bigha wasteland nai ne do pulote itum nang pudunye thaibe tok so long tame ne dak tame ningje dak lo la pen da dak jitu ki pidya de bang ni tum non lang nam erlo 18,000 bigha dim bangke rong asor la pen ratung na pachini teng lo plote 12,000 bigha bangke Karbi tum long besi do la lopute effect ke ma phan bisi bangke la pe hala army military ki BG pensi border protection ji pulo lata dolo la so phike je momota la punat an pen bangke boundary hisab momota arjab thibi phan bangke towar la jitu bypass ki pi hala tami silona bangka kol anjo sesi 18,000 bigha ki pilo pulote isia towar jong si pading thor pulote lage 40 kilometer an ba dukogi asa dak effect do la pen mesen along lake sai jitu ki la pehla dak elephant jitu akais tame corridor hisab se do la si la dak bangke kunu poide ni tum bangha sota rong arat tum jong si hadak pine kichini ne do pote kroi pustame kichini ne do pote lake kachini tum si than dam pen pakla dam ne la pen non bangke rong sor tuma yak tum bangke ko piloma ninge the dam bangke je longle poisa long dun pome me compensation sta la kali la la si che don dun ya la masave delimitation aphuthak saminil tum ningje lo to solam tami oppose lo il tu meeting do lo alo ta pidun lo ha guhati long election commission ben ke hang meetings tami hala dang ni ningje dun lo je nangli alo ta pitang lo prang ben tami hala so lo ki pitang teng sin tum nang hang lo hadak dun lo ki dun ho tami ningje lo nangli tum West Karbenglong na ekta isia sit pe hini nai pi bangke chorola government atum pha voi phis tami la swal lar pen je nilitum non dalamara nat puno la pehala dak jitu 18 ne ko ane a polling station belek nat ki ponde ji po bang nilitum koi kre la si la so delimitation aphuthak same Karbenglong jitu 10,443 jitu a bigha do hala so teng bangke do thip nai la pe in future jong si a sit pine pobor haji polote la bangke Karbenglong autonomous council pensi consult nang discuss ni hala so teng se dam nei psia so to huta pudun tip lo la pen unreasonable increase of land and revenue ke cheng si bangke je land belong to the tribal tum long bangke la pen non rather tum aphan our side pe the choklem chodam ni phan thang our side be pin pen longle men ador ki pabat pe phak bangke rada tumaki sungdo atumi hatta si alam arjulong lo inu da moni dag di phulong ta ha aprang pina ningkan do lo 20 bigha along le chu andun lo 20 bigha long le chu andun pe na banke non banke kupiloma long le posa chipi dam ni chela so long le ki ko khajuna ga lilo jitu patta mi adi patta bonai pulo damlo ma che phi banke ladak jitu halang hoi pen jitu
dak posa yan na tu nai bangke 8 lakhs tam premium pi nai bangke ei kori un eloni ke ne kai sida no ma ke pomasi alang bangke lata aprang prang long le kicho nam patta chigurin ne do long miadi patta chigurin ne do pasi na hox tame ke to rado la bangko athema kar bi to bangke long le ma se idea the pe gi a hem long ma si pi the pi ne pangreng a pis tame do oji bang so tum se room ni room thom bangke do the khai ga di ini tunang dat po ari revenue ke bang bedat po the sa ki sung do la po nan lo nili hoi pen ma ke DC district congress hin pen nili hin pen chepaklang do nang ke solar project la 18,000 बीघा के मैंने तुम हिन पैसे दोनों थे